report. Jadi kerangke lah pendak news channel atau apa nih report dengan sampai akhir pilot. Ketika alam itu mendak di hospital mate umpamai blok PHC ibu kisum cetong lam itu yang merpen kewang kan nangko humri apa si alam itu nang panel report nang plong pen cordong pen surula itu mendak umpamai blok PHC along so hemahung medical kikim anengkan dulu dengan toxiket atau sudah kota hilo, asalnya itu kedo ketap, apa alum, tapi kadure penajak sekecelang, apa pasien atau sita, kedo ketap kami, apa ason medical facility, anu jadi fantasap, asum kadure asan terpaulah, ketika building non kimi sini tu mga kenang lo alum akan kita de dulu lo kenang so da bang itu dak 24 hours me akan lang abang akadure doko akan staff tu sita me aprang pen kenon apien ke staff tu ta penang an nang posting lo akan isi kimi nengarong lo bon sita kido ke thakadim staff quarter ta ke ban kido kasiksa ang tumta pan nang par juju sendiri aculing ri lepen nengke hangabang ke ke ding atum authority atum ang atum thot dak umpanai blok PHC tamatha pon pen building kimi lapen staff quarter lapen dak 24 hours lang facility lapen electricity lapen communication lahay nang lang pen kaya itong putot kumpanay blok PHC ta anso se apang naktu naluponji atake kumpanay area ke difficult areas to say state of industry to suka hokpon lo the communication problem do tapi nuni itu gitu hakarong ke gari motor da muni non barlason ke patient cewani phanta kisung do asila so umpana block PHC abang yang se upgrade pen ambulance service pustame lapen ki gitu dim pustame do pen kinep sonte kidu kelak tum kilowin pen jama tu sita awar saya kimi lompanji senang ana theke umpana blok PHC ke amri lapen cintong lapen dwaram lanta na mosti kethom manta cover pon lo isu pun e sai kelang hin ke si kacung ceneri kacung abang ke abang upgrade lagi civil bus CHC anda lapen staff quarter lapen approach road dan facility doctors nurse atau kedua dim anta sab senson pe dan posting teman ta dan kedua dim an sabo lapen dengarong ko non council tame state of Hanstame nilihin pen dijadikan itu market ning kimepen umpana hospital putot nanglang tute rong roba soseta ning rong pen mapen se ka chilang hin da phang tu damji damomji kosi ning the senon ala itu nang pomri the pot lang tum kan kerangke la news channel ko hasta jadi dengan sampai kadang itu lekar kadang